Nacionalna opera i balet Skoplje su bili moja kuća 2007. godine, gde sam prvi put nastupila na otvaranju majskih operskih večeri, tada 35-ih. Od tada sam zaista srcem vezana za ovu kuću, a odavde, znači baš nakon te produkcije, dobila sam poziv za Nacionalni teatar u Sarajevu, gde sam odmah zatim i narednih 5 godina bila jedina Carmen. Tako da se otvorile vratite od tuga. Tako je. Nagrada Bravo je, da vam najlakše objasnim, jedan pandan Oskaru, što je Oskar u filmskoj umetnosti, to bi bio Bravo, zlatna statua na polju klasične muzike. Ja sam neopisivo srećna i počastvovana da sam ove godine ja izabrana za najboljeg izvođača klasične muzike, znači